Yang Punampu Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Sari. Kasi Manung Hunaki topic say why go to village mission? Why go to village mission? I say the same Masi topic where is in Haikanda Congress na Thambawahani, but the BJP Masung Masikisung Nava Sarkar, Manipur Sarkar Paibiba, BJP NPP Amasung NPF da Thamba Adum Wahang Adum Wahang do Nasi Equina Nasiki Manung the Pukacharaga Masik Wahang say Kamain to the Congress and Bidino Masik Pakum BJP ki side taki kari oidori aduga tasena go to village mission sigi significant CC lay bazala late bazala Masi kari no changle tasing ising adum kahitare media management ki tap hoigi photo ops ki tap ta thambudra natraga tasena masina kana libasi significant CC kaidono having matang the khanajara tanjani Loitongbam BJP gassing day I get it to Pambiri Basi CH Chidananda in charge BJP Yuva Morcha Meghalaya Neduga Nasidaki Horaga Chidananda si media coordinator BJP Manipur Pradesh ki Pamsu Paibigre I Chidananda Utatu Takachari Aduga Amuk Taram Soksari congratulations to Pijari Nasi and over Pamam Paibi with the Mukta Aduga Chidananda O Electoral BJP and Sanatomba Itita Manipur Mele Tamu Sanatomba Taram Noksari Adu Hieta Tangna Pamina si Loitongbam Tilotama Women Leader Manipur Pradesh Congress Committee ni ay Tilotama su taram noksari isung manaba hai tai college ta manager pani matam du PUC hai 12 nati matam du PUC hai kuina lon jarak pa aduga politics study ekhoi dagi yam hanba adugumba isung manab ni Tilotama su taram noksari han bo pham sei Tilotama da kuina tin jarak pani aduga ngasi kharat nang ka pham ni jajamne Tilotama laksap tai madudi karigino BJP na go to village mission, go to Masagi hill, go to village Karigi mission sing say why go to village mission Nana Karino village mission da why go to village mission say Hangbiri Bohang say Karidagi Wahang Ohelapono Karamba Toxin the Kamain Tolopono some Danakan that's Yanan Bitos. Yam no IJ ngasi topics se koi discuss ta way ko dong jaba phang base public ta khoi yam phasana me sheng na khangan ningi chi matang se aduna akhoi na party sina hangiba question sidi akhoi miyam gi interest ta hangbani okay ado hozik vision amagi matung ina go to village hana thola magadi akhoi na question je hanga moi do go to hill and go to village ming thon ya phasaba title di this among yam tare aduga internally yengba matam dadi akhoi na first question na thamning badi what is the vision sini okay go to village ki adagi asi amuk akhoi na mo hangni sina suspicion mayama khoi doubt mayama la ise magi real interpretation je karino village sigi okay village haibasi akhoi maiti ronda hu jumaina handok pire khungang chasi khungang di generally akhoi gi interpretation da khangna ji hairaga di village area haidi rural area urban area nate aduga aduma su lai re ko number 1 confusion je conflict confusion mayamam lai je adagi si tasek na prajagi damakta prajagi interest hotna si hai taragadi thabak si changchan mamatam da area se da opposition ruling MLA thibiri karigino chang taradi ruling da su control to biro invite to biro opposition MLA dugi area da chang taragadi opposition MLA da su ko biro haibadi masi village development program ni hai ragadi in real sense chakhatna na bo oiragadi aduna shuma mayam se tawdabana maram oidana chaliba thabak sichu karino habida anobo thabak ama hekta kaino ta tawraga package hoina puraga khoigi public sida yam nauna pibasu natri ba potse sarkar gi lejari ba thabak singje samna haraba the department of higher social welfare has example hoina ko commonly adai old age pension harase social welfare gi old age pension du imaivel sing gi mafam da halaman sing gi mafam da khungang du chatlaga khoina form yelo bogumba hanta ki mission china khoina ujaba pot sida ni ko adai samna revenue department gi ASDO SDC me mayama masu office thado maga chatle chaliba posi moiju noi pata leitabra pata sabi ke I think that is not a very big issue and mission issue ama traga mission ama ohensi hai taragadi moina package ama chaw na pobira aba adagi miyam dugi manakta chatlaga miyam na amukta phangdoktriba pot ama example orasu loan gi package orasu ko individual loan orasu kari orasu maina mapung oina ga pibiba natragana hana leirami ba system sibu carry to biba nataba hausi ki system si di kari mali haiba matamda department se fail oire natragana department se misguide tawna ba male ba example oina ima haijab taraga di every department
CAF and PDA हाइरसिको एग्जाम अद मोइगी सी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पंचायत नगर पंचायत म्युनिसिपल काउंसिल मागी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लोई लेजरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दुगी रिकमेंडेशन मतुंगिना लाकदोरी बनी रेशन कार्ड पिरो करी पिरो को अदु टारगेट छुद्रे खलसी खोइना अदु टारगेट छुद्रगदी who is responsible for not meeting with the target hang biro reliable oiba responsible oiba officer do screw to biro aduga mabu haitragana replace to biro haina thabak tawdabo oiragana madu takpiraga nang thabak se speedize tawsalu in the interest of the people haina haibiro okay adudi natana sarkar gi missionary mayam amabu puraga chatlaga hojikti totally defunct tare icham na harabada DC office da income tangible lakpa satra singje hojikti they have to run from pillar to post because moina go to village ta thadokre SDO SDC DC mayam je thadokramna angang singji di kochi hen chelaga mafam da officer singji thiraga soi lobagi phibam amasu leire haidi particular go to village ki saliba khunggang du ki hai taradi hoi adwai gi mi sing du khudong chawa phangala so atopa mafam dagi laksaba sing generally adwai sing du moi da khudong chawa nomoda loisan gen laksaba nomoda tantoken lakpa si sing du officer sing kai sing mari level leitermnina madwai du su khitang awawum di mai on le habani telo tama ilaksage maram di wang sing se yam marik chumna yam lisang sing na thambiri marak ta khitang thaning je kai taba horeng manung utpa loi bok da wang se phara khar khaction bi chini sam pur am ta hang dok pi ru chini sidanda an bi wang sing je sidanda BJP gi leader amoina in charge BJP Yuva Morcha Meghalaya adunga stay hono media coordinator BJP Manipur Pradesh su yo pai bi dabdina tasengna go to village have se area wai jinga di rural area dune morom da hade urban swai simadi khitang amu khungang hairamnina aduga swai da vision se karino aduga interpretation se nungi wahan thok se kamai hanbi doino masegi nungi wahan thok se chap chaba thabak tu oiribra ina congress na thamai wafam se kamai pakum thambini masi ahan bata BJP gi maikai dagi thamjani masi aikoi yam toina dipan lo wafam ne tu ngasi makti paning da bane tu pan da yadre sahi 13 gi congress ki sasona ma state side koi ugre 15 years ki koi gi Sri Ibo bina luchingba yamna continuously satharakpa sasona mai koi ugre hai riba sason aduda amukta tawkhidaba thabak amakha karamba thabak aikoi gi poorest of the poor si yaunana BJP gi basic political principle amane aikoi gi antadoya na pandit dindya budhai na puthomba last man of society se uplift tawdri gai di aikoi sakhat le na tra develop tawre aikoi society se improve tawre haiba yaroi haiba political concept am khak leiba adu gi concept tu gi political objective tu phangna bai damakta aikoi gi Manipur gi sarkar gi luching bi bo honorable chief minister Birena magi lising makhada paikhat pa go to village haiba aikoi gi mission na si congress na amukta torom da bani na torom do polam khak puthorak pani na masi congress ki manung da circle da congress ki leadership ta hojik phaw mamut ta na khangba ngamdribra haiba wafam duma engwan da madu chingna bo yam chaw doubt le go to village itself mission ni nomen maming thon bani maming thola chat pani village hai se identify toraga di Delhi da any hoya ramada akoi mafam amabu village ni akoi lokholi basi magi sab certain ek natra guideline duna base tor kan mission ni semba natra sem da bo wafam da maming thon wafam da nate akoi na thami badi sarkar sina yama luriba akoi haukiba sarkar du pallaga akoi na madu criticism tawba nataba miyam gi manakta sarkar asina chatlaga sasoni kanaba fangan gadra haibama natragana miyam na sarkar gi sasoni thonga je thillaga madugi makoi gi tangai phadaba khudong saba adu pigadra haibagi yamna khenaba vision amakhak leya adu iba taragadi basic vision of the go to mission di ekoi sarkar na miyam gi manak chatla kanda magi mi ba tangai phadaba lait laira awaba khungangi mi natragana sahar gi mi singduna mana masagi asonba awaba ama leibadagi thengnari ba chama problem chama mayam se masi mit tawba makoi bu samaj gi mayam ga manana ekoi magi thong manana sakhatna bo hona bagi principle du aduna congress na uri bana ekoi honorable chief minister Birena ngahaki khanbo wakhal amada hekta puthor aga media popularity sagat na bai damakta natragana vote khom na bai damakta
तौब मिशन अमनी हाइदना मधुगी क्रिटिसिज्म तौबसी यस डेमोक्रेसी नि ऑपोजिशन की रोल लाई वी वार्मली वेलकम अखोई की डेमोक्रेटिक क्रिटिसिज्म पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अखोई याम हराउना तराम न ओई लूरिबदी मधुगी मनुंग द कांग्रेस न क्रिटिसाइज तौरपद हेन मनुंग थिना कुमना उर क्रिटिसिज्म तौरगदी हेन फबा अखोई की फिबम अमसु गो टू विलेज असिदा अखोई मिशन असिदा हेन लाकनी हाइदना खल्ली ओके लैदिबो वाफम दि अमुक आइ औजकी दा अमुक होरेन जो मखा अखोई लाकनी ना अखोई खल्ली अखोई न हुजकी कांग्रेस की नत्रगना मसिदैसिदा बीजेपी की अखन्नबा वर्कर्स नत्रग सिंपैथाइजर्स वोट पीगिबा खरा खलग राजनीति की अखुब मियेंग अमखक्ता गो टू विलेज तौबगी वाफम असे ngasi भावबा अखोई ताद्रिन खली मदु तौबसु लेति गो टू विलेज हाइबसे इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट पार्टी की पॉलिटिकल प्रिंसिपल लेबाक नाकवी पॉलिटिकल बेसिक प्रिंसिपल अदु जाय कोई थोंग मानना सखत मिनगदबनी हाइब वाफम दुदा सरकार न मियाम की मनाक्ता चटकदबनी हाइब कंसेप्ट दुदनी कोइना मदुदा मदुगी खुदोंग सम स्कीम मयाम म लेखरे सरकार को तोंगा तोंगा स्कीम ममले मसिदो रूलिंग ऑपोजिशन खाइ वाफम सुमै लेते स्कीम सिंग असे मणिपुर प्रजा मियाम गिनी मणिपुर प्रजा लेते लायरबा स्कीम सिंग अदुन कवर तौब टारगेटेड बेनिफिशियरी सिंग अदु फंगम तोप स्कीम सिंग अदु यौहन्नबदा सरकार न मदुगी मेकानिज्म अमा पुथोरगा गो टू विलेज हाइबा मिशन असे मसि थमनी मसिदा कांग्रेस पार्टी ना मसिदा कंफ्यूज चटपगुंबा अमख लैरिबसे चटफम थोकते हेन कुपन स्टडी तौरगा क्रिटिसिज्म तौबिरो मदु तराम नोक्सगे हाबो खम दुम तंग थमसे ओके तसानतुंबा मरोइना कांग्रेस बीजेपी रूलिंग ऑपोजिशन खरा हुनबा गांगनबा स्वाई एरिया सिना मनी अदुगा मरुइना प्रजा सिंह लौबा आइडिया मदुगी चप चाबा अर्थ नुंगी वहनथोक मोइना प्रजा सिंह उबगी फिल्म दुना मनी प्रजा की म्यूट सिनबिरगा हाइताय सेने आइजे तर मोइना प्रजा की खोंजेल ngasi ओबिबताय मरुइना लेदिबा हुजिक बीजेपी ना हाइरिसि ngasi की रीचिंग आउट टू द ngasi की पोरेस्ट ऑफ द पोर की केनो दुनी रीचिंग आउट अदवाई दु योंग चंगजनबा अदुगा लास्ट मेन दुबुगी कानब फंगदन लेरिबा अदुगुंबा मियोसिंदु योहनबगी पांदमदु चंगनबने हाइबने अदवाई चप चाबा पांदमदुगी माइकई रोमदा मिशन सी ओइबजाला नत्रगना करिम कान ngasi हुजिक तिलोतामा थंबिरिखिबा मिशन नमा सरकार ना मसामंगना तसेंगना सरकार गवर्नेंस न पाइखतपा मिशन नमा ओरगदी स्वाइदा कंस्टिट्युएंसी वाइज की एरिया वाइज की इन्वॉल्वमेंट हाइरादी रूलिंग की करी की थीदबा अदुगा ओपोजिशन की थीदबिदा एरिया वाइज से लोकल एरिया की माइमागी एमएलए सिसु याम अचौबो दायित्व ने अचौबो रिस्पांसिबल हमने अदवाइदो खितंग कोऑर्डिनेट लेहनिंगी काइन हाइरिदो ताथोम कमाइन थंबिनिंगेस कोइगे लेगिद्रबा कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ना पावर टू द पंचायत है माना हौदोक मतमदा माना हाइबा वही फजबम ले आउट ऑफ रुपीस 100 ओनली 16 रुपीस अखोगी लायर प्रजा से यौवे अदना मदुर माना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मसी करे हाय तारे अखोगी अमग फाइल मोमेंट नबदी एदी इवन मधु मनी संकायर जो हाय ग्राम ने नोन फन थादरगा मेथोडोलॉजी चेक तु तौनो भी लेते राजीव गांधी की दु राय kan माना राजीव गांधी ना हाइबदु पैसा यौवी यौदे की वानते असुंबा से चांग मैम चनबा खोनबा अदुनि मान हाइदो ना होजिक मागी राजीव गांधी की पावर टू द पंचायत हाइबिसिगा गो टू द विलेज हाइबिसिगा अदुम मरी लेने हाइबता आई मीडिया मो ओइना येंग तार दे की मेंग दगी मसी फई हाइबता है फैदी कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से नंगी डोर स्टेप ले रहे हैं बनेबा नदी आधार कार्ड तानबा हैरो देन एज ओल्ड पेंशन हैरो स्कीम मैम लेबदु सगी चटबा ngam du मैम दुनो कोंथोंग ला पीरगे है बने आई मीडिया के एंगल ले यंगदी फै है तामने अरु सुम येंगबसिदा एमएलए और मंत्री और अखोगी एडमिनिस्ट्रेटिव नुआंसेस हाइगदा मनुंग याम खंगबा कांगबुदो मदुना माइ केंद्रदना हेना तवे हाइदी सोशल वेलफेयर द कई ले मंत्री खंगदना ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंगिना सानबा याबा याम लेखरे हाइदी करोड़ सी यामना करोड़ यांखै हुंपु योबरी मिनिस्टर लेवल का योरकदरा बिलो 1 करोड़ सिदी मंत्री की नॉलेज यावदना एमएलए नॉलेज यावदना याम सानबा याबा याम लेखरे खोगी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंगिना अदुना होजिक लेरिबा एमएलए हारो मंत्री हारो अदुंबा मयाम खंगबा मान रिप्रेजेंट तब कॉन्स्टिट्युएंसी की गो टू मिशन येंकांददी तो मिशन दुदा याम कवर तो याम कवर तो है तने कोई नीडी पीपल दो अदु आई की मिलियन है तारदी हुजिकी गो टू मिशन सिदा मसी
mi sarkar na perjala perjada khudung tana ba khudung chada ba no gi problem du thengna ge na thori nya ga toru no na hayu dia dia koi de koi gi then Congress BJP huna vibe se Indian gi democracy jam vibrant oi harim na hoji stage ma wangang ba ki ba stage du la ga dia koi si India si di karor chang kuntra le ba bang ni masjid da wangang ba kinara ga di hadi ruling na su opposition ngang ba saw ya de hadi mina ngang ba apa leader is kaino self respecting leader is kaino kana ma masai wa se ta di hai mi ngang mu tai hai ne mina ngang du toroga man actor ko matam da lebak du phadrim ni hai ai ya ning ba du ngak to tar di lebak du afaba oro ai si gi interest si ga mayam interest ka khadi khenar kane aduna yam ba Indian democracy yam vibrant ori hadi hunna ba khona ba si mam si taraga prajana just dogrim ni sarkar to isina phabra or opposition ngang isi phabra ani mak si mai magi angle lagi di chum manga tani ar koi gi reader simple public hai tare moina just dogrim na sina pai sina pate habidu hayem bota around the corner of the Lok Sabha election so hayang chai phadra early part of 2019 sida go to mission sina pharaga na BJP yam kar ko su ai ar go to mission sina kasu help tong am draga na BJP koi colossal loss ai su mo jumang jab su lei su ai after all mission sidi phai hai tara ai gi point of view da di okay thank you Tilotama maroina hojik keno dagi BJP gi site thambire se maroina masigi go to village mission se taseng badi sai gi benefit at your doorstep haibuduni benefit kadaba mayam singchen nang question chen su nangi thongda nangi thongan da pura lai haibi wafam duni aduga taseng masi one talk se sa haibi gi buduni poorest of the poor gi area haidi reaching out government gi site gi moidu gi jaga du yongna yokchan bagi idea adugi one talk adugi nunggi oba mission hai tare swai da toro kan go to mission se sem gi bani aduga in case congress na criticism to rokodu opposition amoina yam strong opposition in the state criticism to rokodu welcome to positive criticism ju hand view adu khitang di manung hanjana khangbi aisi manung hanjana khangok to bajala congress manung hanjana yam phasana khanga kan ni congress na wanga nga ise congress di khoi gi BJP gi type ta ko kano ni khoi nupi lamhen ba mana mayum hanjalak ba da mai nu pa na grumble torok ta na bai na hani isho langjan na bai type ta khoi kan congress party di to ba haiti okay aduna khoi na analysis tawra isi yamun analysis tawra matam da mase public ki paisa khara misuse tawre na pochida haibase adagi matam manghalle public ki fund misuse tawre haibasi urak badagi akhoina sidai sida si pochina kari kanari ge haidana question na hangjabani kanaragadi of course most welcome to be you yai akhoina sa haijai duni masi particular river vision amaga loina na village ta kumdhabira oba particular river vision amaga loina na hill na lakpi oba adu taragadi akhoina to bangam da thaba ama BJP na to thore nungai reda haige ba Sri Bobina 15 years palinga gi matam da village da chatte haibase masimaksu it itself Manipur da laitaba mi gi wangang male ko aduga village ki interest da thabak to de haibasi masu Manipur da laitaba mi gi wangang mali secondly sigi antar doya gi thabak ama akhoi congress na touch to de haibasi ningjang biyo mayam na AAY hana ma tabirangani kafen PD gi makhada thaina mamangai dagi akhoi na gyan tarak bade hona leirame AAY se sigi antar doya se congress party na puthu amba poni public te yong na ba khwai dagi hena kano oira ba downfall oira ba poverty line dagi su below oira ba kangu da touch down na ba moi gi chara dango da su hendana ba haidana moi gi ration pin na ba gi scheme ne ba ko huji puthora me ba antar doya se adana ngahaki khoi gi haibam to adu khoi political group ni mine criticize or adi ai blunderly ai adum defend down na ba gi haida defensive mode always like bu su pharoi adu hojik si akhoina to ise khanna se haibani ngasi maksi su khanna se haibani adu akhoina haijari ba pochi dagi amu khandha biraga modify to biraga ngasai gi lamona haibi bodo be a good listener if you want to be a good leader haido tasan biro akhoina criticize to ise pen da jaga khara yaw bodagi phajadre nungaitre miyam da matik chadre haidana contact to rabani adu hojik hariba politician yauraga akhoina publicize to no bo hotna banate hariba se see I with one small minor example I haijage am so already haijar roi thangmai banda MLA si opposition ni ko opposition MLA lay bana maram moida nangarang di thangmai banda program am tawi adu program se sida thangmai bangi MLA yaw di aduda mohoi gi party gi leader am lay
aduna party ki leader du go loina na khusam na thaba kaya bang thoe adui taragadi ngasai gi moi gi waje moi na dum contradict tawjaba natra ne haidi moina moi gi party mi khomjalaga adumaina publicize tawna bo hona bana te khoi propaganda game sada bana te because they are doing it moi propaganda game ne hui tawri se 2019 ge elections ida miambu misguide tawna na bo hona ri ne ba kari no ji thong de yohon ba hai bo department ama khillaga leiri si leiri ba mayam dugi khangdaba mayam dugi khangnana ba thong de yohon lage haidana ma gi assign tawraga tolo piraga officer mayam ama hapaga thamine ba with particular assignment adugum assignment mayam du ngasai gi refer to bi buduni bureaucrat mayam gi makhutta yamna chatpa yai below crore below bureaucrat ki makhutta chatpa yai and haiduni aduna madugum posting do properly utilize tawribra tawdabra haina dang mainstream da purakna bo honna ba matam dane yam laina villager mayam gi makhutta yogani miyam gi makhutta yogani adudi natradana office da phamaga thabak sugadaba mi singbu puthok field da komine na tawraga field ki thabak su matik chana impact to bangam daba office ki thabak su totally neglect to piba cd system bu chawkhat han badi la dana amuki hena maning halakani aduna yamna partial ba thabak khara paikhatle haiba simadi tawriba thokla iba thodok mayam sina example ni aduga akhoina hangning badi ngasai gi do sigi janana bagi damakta particular budget ama thambira braiba sigi go to village they go to hills haibasigi particular budget ama laibira bribe aduga any total new scheme ama hangbira bribe aduna tragana mahoina targeted group ama lai bribe hoi forest of the poor to targeted group ni haire ko the so far hoju ba wa khoina media da ujabadadi laiba present wariba misu forest of the poor na taba mayamam yawi aduga chatliba potusu sarkar na piga dogi di lairaba loina mak ready de lairaba pot ama puraga miduna laaga collect tawrobagi mahota aina chatlaga thillubagi wani haibdi transportation problem hak le henda bai wadani hujiki se ana masi yam thina hekta kanare haibdi nate hoi moina chatlaga moi akoi bjp ne laini yam hekta kanare haibu sunatri adugo yam sukan kanadre haina cha to sunatri nate bara mangde haibdi yai civil singi Tilotama mathang round dong lak sake Tilotama ati allegation sing husi khai tu yes lakhok laksan ki problem tu almost solve tawe hai badu mati yai adu som da kai yam kana ba idu kitang hoi adu ai area du question oina dum adu ai du debate oina matter of debate oina sum thambira su kai de for the time being at the same time ngasai ki department si kai sing putho salam department sing atop general thabuk sing mayam sing su difang hoile swai da puru salam ni hai bi podam su ri ati allegation sing tu loin yare adu tawu du ngasai hai bi ki ba अखोगी फन मिसयूज तौबगी अचौबा एरिया खरा लेरेना हाइबिबदो मथंगी राउंड अदुमतंग फन मिसयूज हाइरगदी अचौबा एलिगेशन मोरकपुरिना अदुमतंग एविडेंस कुम लेरगदे होरन अदुतंग पुथोकपिना थमजगी सिदा नै लाक्सनिंग सेबरो लाइसी यस स्वाइ से सुकान कानती से कांग्रेस स्वाइ दी हाइद्री सम सम रा कांदा दुना याम ओरोगुसु तौबिरु कुनुसुनि हाइजे दोसि बीजेपी दा दुगा मेनोइना डिपार्टमेंट की करीगी गो टू मिशन ता डिपार्टमेंट दा लेजबो मयाम सिंग ऑफिशियल सिंग पूरा सलमनिना जनरल वर्क खरदे दुम department ki officer sing mari ndam sung leitradi adoi wabsu leidi lerangmani kharada aduga yes yum gi thonga na pura chapiramina sali bam du gi praja sing di ain khamda haraun an khali aduga karim kwanda sai gi hai riba ekoina ekoi gi representative of sai people gi representative hai di election da karak pasing duni civic pool oigera general election oigera karak pasing duni aduna ekoina praja gi khanba kanda lamdam du gi praja gi khanba kanda praja sing no khalak pa mi hutu नाथाइरा थंब सिमदा इंकमदा फजदौ मादे पाइखप मिशन सिंगजा स्वाइगी अहोब सिंगसे थोक एन थंबिरि से चुमबजाला करिगुम थोखिब लेरगना स्वाइ सि मेंखटनिंगाय सेमदुंगाय एरिया ओयेन खंबिब्रा कमाय थंबिनिंगस मफम दु लाक्त्रिङैदा हाय फिक्चुअली आइना सिंगदोनिबो पोइननि खकलै प्लीज गो अहेड होय कांग्रेस की पैनलिस्ट कोइगी सिमतलोतमा थंबिबदा अंतदुया योजना की वफम दु मैं सिंगदुक सगे कुइरबा स्कीम नि हेबनि तसेंगबदी मसी भाजपा की गवर्नमेंट मतम हुदोपन कांग्रेस न कंटिन्यूएशन त होय हेबदी चुमी याय अदुगा एएवाई हेबसी पंडित दीनदयाल की ममिंग द हुदोपा नसागी लायर ख्वाइदी लायर बसिंग द अहाम चिंग दगी माइ फुट कैनो सितगी ख्वाइदी मम अहोंग ममन द चिंग केजी द पा अहुम द पीगदबनी हाइतना हुदोकी स्कीम मदुदगी माइ कंटिन्यूएशन लापनी अदम फिक्चुअली अदाइदुमा कांग्रेस नत बीजेपी लेबाकी फनब तौबनी हेक्ट लाले हाइदने कनो हाइजबदे नते खितंग कनो अदाइद मई सेंदोक से अनिसुबद इबोबिना तौरमी नत्रगा तौरमद्रे हाइबसी स्पेसिफिक एपिसोड अदुगी वाफम दु मेंशन तौबनति पब्लिक
उन्नबगी मोडेलिटीज मियाम की निमित लाइदना अखोइना लाइब ट्रेन अमक चिंगी हिल लीडर्स मित लाइब ट्रेन अमक अखोइद उब फंगकपा अखोइना तोरिबसिगी अचीवमेंट्स लाइरिबसि अंडरस्टूड तौबियु हाइबनी क्वेश्चन दु अखोइना कांग्रेस थम्बिसि कांग्रेस की एमएलए जिंग ना कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर उन्नब फंगिदे असेंबली यौनरकिबु वफमने मतमदुदा अदुरगदी कॉमन पीपल लाइरबा लमदम मसिगी मागी तंगाई फदब प्रॉब्लम अमक की चीफ मिनिस्टर की थुंजिन मागी दरखास्त असी यौद यारक्तब चीफ मिनिस्टर वकट पे यारक्तब मैटर्स मयाम अमक मंत्री जिंग वकट तब यारक्तब मैटर्स मयाम अमक मतमदुदा कांग्रेस की एमएलए जिंगदुना ऑन द रेकॉर्ड निको नत्र ओपोजिशन की एमएलए जिंगदुना असेंबली येलोक्तन चीफ मिनिस्टर उन्नब फंगदी हाइदन वाफंग नगरी में असेंबली दा अदु इब तारगदे उंत कंथबियो अबा मतमदुदा मणिपुर की प्रजाना करमना अखोई चीफ मिनिस्टर दु कार थाक उनरंग चीफ मिनिस्टर लाग उनब वाफम तो की जेब चीफ मिनिस्टर ना लाग उनबने अखोइना चलीबसिना सरकार की ऑफिशियल सिंगदुना चलग उनबने हौजिकिसिना एमएलए सिंगना चीफ मिनिस्टर उनब फंगदबी वारी ने लेकिसे अदुरगदि अनिदुगी यामना चावना खेनरिबा वाफमदु अमुक्तंग अखोई खंथमिनबम खक चंगे हाइबनिदा अदुगी असिदनी अखोइना ngसागी विजन नतगना ngसागी विजन अखोइना रिच टू द पीपल नेबा रिच टू द पीपल की कइनोसि कदाइदि लाइनो हाइबा कांदा अखोइ सही अम चुमना बिरियन हेक सरकार पर कुति मियाम की निमित हिल लीडर्स दी हाइदना तांग 13 गा 13 गा कई खुदुंग चादब लैबा कांदा अखोइ कुंजलगसु तोइ मसिगी फीडबैक से लौर कांदा अखोइ करी लाई चीफ मिनिस्टर की हक्सेल तेंबांग अखोइ पॉलिसी अखोइ फ्रेम तोइ चीफ मिनिस्टर हक्सेल की तेंबांग पॉलिसी फ्रेम तोइ ममांगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम प्राइम मिनिस्टर मोदी की अखोइ कइनो स्कीम जु लाई मरक सिदैसिदा अदुना अखोइ डिसेबल जिंगी अखोइ हक्सेल की तेंबांग अखोइ एड्रेस तोइ चीफ मिनिस्टर ने मियाम की निमित उनबदा अखोइ लैरिबा प्रॉब्लम सिंग असी मंगोंद लागा वकत खरब चेसिंग असी मखाद लेब ऑफिशियल सिंग असिना इंप्लीमेंट तौरिब्रा तौदब्रा हाइबगे रिव्यू सी पब्लिक डोमेन द लैया चीफ मिनिस्टर ने लोसलगा उनर मंगा की मीडिया शो तोरमगा इलेक्शन कैंपेन की दमक तौब नतेबा मसिगी डे टू डे रिपोर्ट मीडिया दा थादुक लैयाबा अदो आइदु द कांग्रेस न अदुगी पार्टू उरिब्रा उदब्रा हाइबसे हुजिकसु सा आई कंफ्यूज अमा आई कु ताजरिबा कोइसु अदो आइदु द कमाइना मदु क्लैरिफिकेशन पीदुइनो हाइबा पोर्ट कोइसु ज्ञानम ताद्रे मरमदि कइनो उदर मिया मांग लेरब पोट अमखक कदाई वाइदनो अखोइना गेप अमखक कांग्रेस पार्टी द लेबिरमिसे हाइबदुगी अदाइदुदा खितंग मिसअंडरस्टूड तौब एरिया अमखक लेब्रा अदुसु आई मदु मेंशन तौनिंगे हाइबनिदा अनि अहुम सु पॉइंट लाइब वाफमदी अतै करिमत नते हाबा अखोइ हौजिक चंगजलिबा अखोइ की पोट असी सिदे सरकार की ऑफिशियल पूरगा चली हाइबसे ओनली मसिदा क्लियर नि को हाइजरिसे चयोल अमद लेबा ओपन मितु खक्तने अखोइना तौरिसे चयोल अमद लेबाउट निमित तौरिसे एक्चुअल कइनोदुनिको मसाइद ब्लाइंड दे सारगो ऑफिस पुना पूरा जके हाबिरकनो अदोइद याम लाले लेबाउट निमित तु नतब निमित तरुक निदि नत्र निमित मंगानी दुदि ऑफिस त फमगा लेब ऑफिशियल सिंग ऑन द रेकॉर्ड निको मे की तांग 1 दगी अखोइ की चीफ मिनिस्टर ना अखोइ हुजिकी लेरिबा गो टू विलेज की मिशन सी मया इंफाल कोनुमादा आई मक अखोइ की एरिया नि मया इंफाल केंद्र मनुंग द अखोइ की कोमलाखोंग ग्राम पंचायत की मनुंग जित हौदुएबा मसिग हौदुकन मे थाद ओनली राउंड मरी खक्तनि कोइन तौब थादुदा जून थाजी मते कोइ लेपगा रिव्यू तौएबा जून की तांग 15 मंगादा जून की तांग 13 त रिव्यू की न्यूज़ मणिपुर की पीपल पुनमक मणिपुर की प्रजादा मीडिया दा थम्मे हाबा कोइ स्वाइबोक्ति कवरेज तौरे अखोइ सिबोक तौरे अनि सुबो राउंड जी अखोइ नान हौगिबा तांग अखोइ की तांग 13 तगी अमुक हौरे जून की अदोइ बापचो लेबर रिव्यू दुसु अखोइ ngarang nahan amuk chief minister na masigi report chu thamme ba adu aidu da common people amana general public amana lakpa complaints अखोई लौदब नते तादब नते अदो आइदो प्रधान अमद लेब प्रॉब्लम जिला परिषद लेब प्रॉब्लम एमए दे लेब प्रॉब्लम हाइबसिंग असे कोई डिस्कस तौबा मदु एड्रेस तौरीब मतम मतम की मतुंगिना थांगैबन की ngसागी किशन की मैटर्स दु पुथोरपदु अखोई द मदु टेक्निकली एमएलए दा पाउ पीब्र पीदब्रा पिरमद्रगदी एमएलए दुनसु मा ngसागी मदु सिल्लिब कंसर्न ऑफिशियल जुंग मथक्ता मा काउंटर तौगदबने व्हाई आइगी इंगोन इन्फॉर्म तौदिब करिगी नोइना इमीले दुदी कइमता हाइदे हुजी फावो लेरमगदि हाइगदबनि हाइगदि एड्रेस तौगनेबा बट सगोल मनदि आरके इमोना पोसी अखोई इफेक्टिवली अखोई मसी गो टू मिशन जावबगी अखोई मदुगी न्यूज़ डोमेन स्टोरीज पब्लिक त लेयबा
वांखेम दा मेघाचंद्रन यावगी पाव अखोइद लाइ अदु रेगदि कांग्रेस की मनुंग दसु समथिंग बिहाइंड द स्क्रीन करिम खरा लेब्रा हाइबसिसु आई थमनिंगे अदु ने हेबे होम दुनि यस जगह खरा दना यावदा अदु जगह खरा दना ओपोजिशन एमएलए यावदा वा लौरी बसी आइना साइ बजेट की वफम अमा थमी बजेट की वफम चीफ मिनिस्टर ngarang स्पेशली मेंशन तो चीफ मिनिस्टर हाइबो वानी कोइ मे पुनम थाजम तोइ 21 crores अखोइ मसिगी दमक त खागा थमे हाइबसी मसिजु कांग्रेस न मदुजु खंगदि हारगदि अदवाइदुदि ngarang khakta haibo oin to ngarang khakta haibese सरकार ने पाइखत पे मिशन अमा सरकार ऑफिशियल जिन पाइखत पे मिशन अमा सरकार की ब्यूरोक्रेट सिंह जिन खनरग पछे पार्टी की प्रोग्राम नते गो बीजेपी के कोई निताय पा चुथे असाइदा फमगा पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन ना पार्टी की ऑफिस बियार ना मीटिंग कोई वरेप लौर का पांथु को प्रोग्राम नते है अदुरगदि पॉलिटिकल पार्टी तो बे सरकार अमो रेगदि सरकार सांगना पाइरे इबे सिंह अदु मैखोइ पाउ मैखोइ सोइना खंगन एडमिनिस्ट्रेशन ना लइबे बीजेपी गवर्नमेंट की ओबे मिशन ने गवर्नमेंट की ओबे पॉलिसी प्रोग्राम सब चाना लेबे कोई अदवाइदा बजट प्लानिंग की फाइनेंस की सेंटर ने पीबा गाइडलाइन मयाम सेंटर ने पीबा गाइडलाइन है बीजेपी मतम खकी नते रूल दुनी सिस्टम दुनी अखोइना सेमनिंगे ना पखेन सेमजलगा हेक्ट पंक्तु को तोबुसु नते बा अदुना आइना थमजनिंगी बदी कांग्रेस की हुजिक बजट की मधुद अखोइ कनो तोबिरगनु बजट की मफम हौबदसु दुम हाय मसे चीफ मिनिस्टर ना अखोइ पैसा मसिंग मेंशन तौद्रगसु हौबगी अखोइ न्यूज रिपोर्टिंग दु यंगबिउ मयांग फानगी अखोइ कोनुमादा तौबा दुदसु मदुम हाय दरकार लेबा बजट की पैसा अखोइ अदुम खागा थंगबनी चुमी मियाम एनिंग पुनमक कोइ थुंगन मंगमोय मसी अखोइ द बजट कंस्ट्रेल ले अखोइ पुनमन लोइना खंगबय मणिपुर सेंतुंगी फिबम अदुकाना फबा टिक लावा मसा मउ फना लेबा फिबम अमदि नते बजट निंग लोइन होमना ngam दसु खरा मखै तुति अगम थाक तुंग बोन है खरा सातम द लाकसे ब्रेक मतुंग द लाकसे याबा ब्रेक की मतुंग द इंपैक्ट न्यूज की मन हुन येंगबिरे पुनम के फमदा थुना पुदुन लाकसे इंपैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो ब्रेक की मतुंग येंगबिरे पुनमकपु अमकन ताराम नोक्से ता संतो बंग सही थंबिग्रे हुजिक फोगदि गो टू विलेज मिशन से अदुम फै हाइबा ताबनी मदुदि यो बेनिफिट्स एट यू डोर स्टेप हाइबनी सम सम हारे कांद अदु कुइना चंगलकपा मदु फरना सुम चथरगना द होल क्रेडिट गोज टू बीजेपी एंड इट्स एलाइज अदुगा मदुगी कहे तारे कानबगी फोल सुसुंग सोदन तुंग चानी हाइबे ओफम दुनी अदुगा मेन ओइना तादा पुन्ना येंकान द बीजेपी न थमै से मियाम गी नुमित अदुगा चिंगी नुमित अदुगा मसी खोइ उ लेखरे हाना अदगी गो टू हिल गो टू विलेज की मिशन पाइखले ओवरऑल द बीजेपी ने होजिफोग द हाइरसी द होल मॉडलिटी एम खकी चेंज तौनबगी आइडिया दुनी गो टू मिशन गो टू विलेज मियांगी नुमित सिंगी नुमित ओवरऑल सबचल कांदा हानले रिव्यूम सिंग से कांग्रेस 15 ईयर रूल से तसेंग हाइर कांदा इवन नसाई की बीजेपी साइते थमै से एमएलए मसा कांग्रेस एमएलए मसा मंग नबोदा कांग्रेस से चिमने उनबोदा प्रॉब्लम ने की वाफम लेगी है अदुगा सो फार एज उनबै से लागा उनबा दुसुई उनरगे मीसिंग लाकसु उनगे मियांगी नुमित सिंगी नुमित थमिनिना अदुगा गो टू विलेज गो टू हिल से मदवाई दुगी खक्तुना पेंते आई जुम लाके है वफम दुनी सम सम नारे एक्सेसिबिलिटी टू द पीपल लाकांदा 15 इयर्स कांग्रेस टूल दुगा खुजिकगी लेजिबो फिबम से द प्रैक्टिकल डिफरेंस टू उबो फंगबिब्रा बीजेपी की क्लेम से स्वाइदा कराई होगा बिनिंगे से 15 इयर्स कांग्रेस गवर्नमेंट सिगी करमाई येंगदौ नो कमसिदी मागी माना तो डेवलपमेंट से येंगदौनी हदि मागी 15 इयर्स से तौरिबिसिदी अंगकपमनि हाइबताय दोराई थाबी प्रोजेक्ट हाइरो थौबाल प्रोजेक्ट हाइरो कैपिटल प्रोजेक्ट हाइरो देन एवरी सिंगल डिस्ट्रिक्ट सिदैदा स्टेडियम सारिबा देन मानसु प्लानिंग सुपाइबा इबोबिना चिमिनिस्टर ओइबोबिना फॉर्मर चिमिनिस्टर पाइमान प्लानिंग सुपाइबा फाइनेंस सुपाइबा देन पावर सुपाइबनिना मणिपुर दा मई की फिवम थोना नुंगाइबा हाइबदु स्टेज अम योरिसि माननी करमाइन मसी हत्ता इचम चमना तोबा याब नते मसिदा मान पुलप डिपार्टमेंट अहुम जे पाइबनिना फाइनेंस पावर एंड प्लानिंग हुजिक अहुम जे तो हाइ लेरे को लेबसिदा खोइनो कमु आई चाहिबदि नतबा हुजिक लॉसेस लेयबा मई की लॉसेस से करमाइन लेगे बो मसी पावर डिपार्टमेंट से फाइनेंस सपोर्ट तौदब असेंबदि नान यूनियन मिनिस्टर नगा मई पीद्रगदि मई से पैसा तोंगदब डिपार्टमेंट अमनेबा थवाय प्रीपेड मीटर बॉक्स से लेद्रबा रूरल एरिया सिंगम चलगा येंबियो इवन लफुपा तेरा चला येंबियो मा यारिबा मागी इम्फाल केंद्र सी मसांग सांग सुम चटपसिद मई दी 24 आवर गानेबा
aduga aina hange moida noi mai di nuai adu moi free ne free means kola sum thale aduga mai di masagi meter box am to pan ramni na aduna losses se masagi financial support to guduri ne wa nang meter box se layu dang masagi power duna finance tagi ek paisa du lobung amanu ada mi amana plop pair ga di maru gi kanam sule aduna masagi oibo bigi 15 years performance di mangon accessible oiba oidaba gi di adu gi da koi di unagi jo hairu dram jo hairu dra koi sum observe to buni magi general observe to kan de magi chei tranga si jo arubam ni hetta mini futre unprecedented ne tamam de mini futre ka ba ga je am da kun khara ka kun thara ka swain ka bal manipur ne ab ibo bi matan da 47 ka ba yori bani masi kramai kari no sai mi sing development pa me hai bane koi ne koi thaga khadi ne thodi kai no kha sakot pa nungai ba manipur lambi nungai halo mai nungai halo si sine prajana pa mi se hoji ki yes birena to si ju koi mana BJP yok dringa da congress le ngai da koi unai masu mission ni mana hari se ai sing se change sing si neglected zone ore ching change singlom ji cover to ge na hai ar kai dog dino khane wa with madu gi mission do pair ga masi BJP de chang gi ne hai tai madu chang raga then go to hills go to village then public meeting sim ya apha nga tani dai hai di hai bata bani man mi style of functioning do amana khana bani hai tare ne aduga animo ti apha manipur gi ore animo ki ji apha bani hai der ni hayeng adubu koina hai tare di kamai tok tar ke prajana kari magi brain style of kan se functioning ji faragadi ma so dum second time so dum halaksanu arga phatragadi have the expectation jina amna ideal mana hai othokiba oi othokiba adu york tragadi mana every my visit khudingi karor mayam lokfei sum basing si hek pibanga manu praja frustration du lakani kogi assedin na Narendra Modi gi assedin si Nitin Gadkari na haibam leya masi hamna milestone ora me aba milestone ji mills aidi kari hainu milestone hai mana milestone means singdok paje khanau ji fullaba assedin ayega ji prajar hope se yam pi gre ba koi ju noi chei trangwa da tongam do tha trangwa da tongni haru re ari ngamuk tre do university da ren check ka tori do jagi mana noi chei trangam tha tranga tongni prajar se false hope ma pi ugum ne ba as a body tongni ru chalu kan da di kam to lem driven table ga chokki khar lem ra di mi sing ge frustration do an false hope su yam na to ba de pangai hajim su ya de haibni da artha di nana yena hajil ro ri praja ge expectation ru hungwa kani madu ngamok tragadi praja du frustration du hengal kani ano ji Narendra Modi gi assedin se ma 2015 dagi haiba to khre kai da to kina kanda we bihar da magat bandhan to bose da lalu dan niti Congress sipul laga BJP se suffer losses hai tare dagi Narendra Modi se assedin se 2015 dagi ma haiba to khra bane masi aduna se ibn Nitin Gadkari na sunum hai masi akai da sengdok pare yang ware khanau fulle ana pare adu ibobi style of functioning madu yam centralized way hero inaccessible way and hire su mangon da yengadabdi mana chei trang ada kai dorong ge habduna magi di yengadab se man tor mi yam se ngak pani habta ya flyover hai sadu kumba ajini capital project si accessible ki question na ma thamakanda chai central power functioning gi do ma development torom dabdin te development acho torome adoi doin khan bada torom di haina sen bi ado ma de ta than to min thambi do people ki voice nen lojara kanda adoi area sum ba legini adu so far as accessibility adu inaccessibility matang duma di khara toina unaba phangdaba mayam gi oiba oidaba gi no jumdi yes kari guma khenna di like dabdinati habi wafam ni adu overall yengdo di unaba unataba gi hai unaba nungaiba unabda nungaitaba sisu yes asisu achoba wafam amni aduga last miyam hangdo si development kyam toromgi habi wahang du ne habani sam dhara kanda tulo tama huji phogda lady se tasanto musu marek chum thambiri congress ki 15 years of congress rule do development chung tok torom de habi yam langani acho development pura mi still huji phogda congress na opposition or amatam da huji hairi si 2017 election matung da hairi si marona huji leiriba development and kari development work sing ta sengna khoi matam torom ba singni aduga sabalo salam da ko ta mayam thamame madwai du BJP na kan sangari habi wafam leitab sunate matam gi matungina tilotama achai pochima inkamada tasan tom chu thambiri aduga yengbiri ba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯚꯤꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯖꯁ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯂꯣꯇꯃꯥ ꯑꯦꯁꯦꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯣꯏ ꯎꯅꯕꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯤꯟꯗꯅ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯇꯤꯂꯣꯇꯃꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ BJPꯅ ꯊꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ओवरऑल मोडालिटी चेंज तौरपनी अदुगा पीपल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने तो तसेंग तसेंग ताकपनी अदुना अखोइसे प्रजागिनी अदुगा अखोइ प्रजागी मथक्ता लेब नति हाइबगी फिबम दो BJPनि लाकान ताकपनी सो फार एज कांग्रेस का BJP के चांगदम कांदा मयामगा खरा नक्सनबगी ममी दुदी BJP ने खितंग हेनगिब्रा कांग्रेस खरा वाट ओब्रा कमाइन थमिदिंग मसिगी मतंग से पब्लिक एक्सेसिबिलिटी हाइसे अखोइना मियामना याद्रगदी अखोइ पार्टी मतंगदो भोट कारोय मियामना याबिदना अखोइ मियामगी दमकता नोइ थबक खरा तौरो हाइदना थादोरइनी अदु नोंगामदगी नुमिता बावबा मोइगल इरोइना सुम लोइनरगा लैरगा थबक तौदी हाइबदुमदि चुम्बा याय मरमदि कगिनोदा अदुमाइना तौदुना लैरगदी सोमगी सर्विस मयामदुदी अइनो हुजि हाइरिसे चिंगदा चटलिङै अदगी विलेज चटलिङैदा ऑफिस की स्टाफ मयाम माना तौगदबा थबक तौद्रे हाइना हाइरिसे सेम इज द केस अखोइगी अदुमाइन तौदना पब्लिक सिंगा हालैतना अखोइना यामना एक्सेसिबल ओइरबनी फ्री मूवमेंट तौ लेरिङैदा सुम नाखंगी डिपार्टमेंट की थबक मयाम अमसे सोइगदोरिनेबा अदुबो ngasai khoigi tamona haibi budumaina panelist haibi budumaina thabak ama development da yengsi haise si am chuma ba wafam ne khoi honorable former chief minister Sri Ibobi na 15 years pairing gi matamda mana tawramba thabak si ngasi Manipur da so far hat-trick shu oire ko number 1 aduga achievement da su maximum achievement leire ma ji aduna achievement leibana maram oidana magi achievement je khoina allegation pibam khangdana mi unai natraga unadi haiba gorom de allegation tawreba ko ado khoina haining in sinida mi gi way of functioning ji tongaleba ai gi style tongalamba yai akhoi sachi gi style tongalamba yai tamo style tongalamba yai mi gi way of functioning tongali but what we have to see is that akhoina thamaiba result to karino is it public oriented adu ne ba khoina huji yeng duise aduna honorable former chief minister na 15 years leirambagi manungda magi 15 years de anemba da mangi haibidi shuknya yaroi maramdi maduda phangiba achievement sing dudi ngasi kanana su phangba ngamaroi hainingi Manipur da aduna phangakpadi oisanu ko akoi irai bak iramdam gi damakta chawkhatpa oiduine ba phangbadi oisanu ahenba lakpa su oisanu adubu anakpada uriba stamina si dadi honorable former chief minister gi stamina yoba amta ude aduga ngasai gi village chatpagi mi unaba adagi hill chatpagi mi unaba da akoi gi former chief minister na my MLA unai raga unadegi allegation dudi madudi yam pointless ne hana khale kai gi no da unagera unaroi da thabak tawri akoi प्रजागी दमकता तौरी अदुगा होय आइना डे टू डे गे एवरी 2 minutes उनबा फंगदबदुदी साइगी थबक मयाम दुन असाइन टोक्शन गी दना मा ngamam daba yaeba adubu akoi ne yam important oiba yam urgent oiba pot lai taragati akoi honorable chief minister gi mafam da note oine iraga thanameba chit oine iraga thanameba adu akoi honorable former chief minister na sanga kanda matam du da mana yengaga adum tawya ba thabak singdi ma adum impact to thore eba adu aiga maga saka unaraga aiga maga wari sanade haibagi complaint duna prajada issue hen badudi madudi kashu pointless ne hana in haijaningi aduga ngasi bauje ngasai dagi hairi sini Delhi da chanaba atmosphere do ngasi Manipur da chanaba yaroeba aam admi ki kanguna public day ne hadana heta tawre ko ai kaino mayam unaduini civilian mayam unaduini ai miyam gi damakta ni aina ngasi kari se lakpi hoina tawbadagi rickshaw puller thela puller hawker mayam lakshandana ma se backdoor da chain gi bagi kaino gi aam admi gi chief minister backdoor da chain gi be wadi ga leirim ne ba Delhi da aduna same is the case unabaduna issue nati haijabani da in haibati public ta expose to ba unaba 24 hour interact to buduna issue nate issue di miyam na ngasi electoral ga thabira ba ne ba nang miyam gi dam ta thabak tawro haidana adu nang sai highway do congress ta tawram ba 15 years ta tawram ba thabak miyam hojiki lai ba government sina sanga ba natraga na jatra hun ba da tawgado ba gi plan project thamam ba da jatra hun ba da thabak oina chathare hai ba se yam chumme haina hainingi maram di isam samna haira ba da sports university akoi government na last moment da in principle oina center da yanare Manipur da pora me ko अदे अखोई सी नर्सरी एरिया ने स्पोर्ट्स ग्रूम तौगदब एरिया ने अदुगी एरिया से सेंट्रल दसु स्टेट दसु बीजेपी गवर्नमेंट ने लेरिसे अदुगी मरक से सैरक से सटलगा खरा मपान पुथोकनी हाइबगी
wari phawba lainari bane adoi area du yes sports ki kari si yam kuireba kai noni aduga yes controversy still exists sai bani swaida ta san to musu thamdi thambi gi yes unaba gi film do adoi du su hoi mayam khara unaba phanghanba isugi adugi kanda basu dum leidi leigani adubu karim kanda kupna yenga di the end point se development kayam torong gi habi wafam duni sam hara kanda chidanda maruina hujik thamai se hoi unaba khara unabada waba khara unabada nungaiba khara unahanbada even aina chadu throbok isada laga ai thongan da laga unabirabagi karigi khutong chaba sisu madoi du yam ka hane meter lo madoi du yam ka hanba chogo meter nati si kamain thambiduri aduga chawrana aina sum khanjabadadi aina BJP su congress oin thamjaning base oi afaba thabak pudi paikhatpa aduga tauba aina judgment aina khallaga masina pharane na khallaga mayam gi mot lobo lok taba mayam unono da paikhatpa adwai area su tangai phataba adwaina paikhatpa thabak su paikhatpam to thabak sing paikhatpai mathau ta tarakani aduga thabak torom daida leiriba mafam dugi praja singi aduga public singi adwai da opinion leuba aduga view leuba unaba tanaba isu soin khanpada adwai kana burum so leidong male maroina chidani site supplement tobo yaba dum tobu yani aduga I site thamkadu se 15 years of rule Congress ki rule gi kano do BJP na matamama matoi do 15 months ta adoi estimate do khoi utke na thamki bai wafam duma du ko sik phok still Congress side di masigi allegation hai tai charge amadi dum tori madudi hujik maruina BJP na tahori ba thabok mayam sing se madugi maru sing di Congress loi hulama bani hai basi ano thab amta yaudri si swai se kamaina thambidori mase अखोई कंसेप्ट अखोई माइंडसेट तो लेबो अदुम कांग्रेस न तोरम अफब थब अम अखोई कदुबी थागल ओइदु थागतम थ्रे डेवलपमेंट खरा तोरम डेवलपमेंट जिंदुगी इम्पैक्ट एनालिसिस मदुगी कानबदु मियाम द यौबा मदुगी खुदोंग सा फंगबदु मियाम दु गी वफम दु लापो कान मजि बीजेपी न कांग्रेस की नते हंगनिबो क्वेश्चन दी यस डेवलपमेंट तोरम गदि व्हाई दे लॉस्ट इलेक्शन in 2017 Lost makti highway right 28 ni single largest Congress ni yes ana 2012 ki election I am the singdok sake I do mai sake loss say yes pura loss nate the election fresh election result of the 2017 yengadi Congress madwai do single largest ni put tare karam I singdok aduni single largest party ni loss I ne tere lose खर नांदा बाय जाबने मांग बाय खर मांग बाय का केने आई सेंटेंस लोइद्री होय कांग्रेस लॉस पावर इन 2017 इलेक्शन कांग्रेस ना पावर लॉस तवरे बा मेजो मे टांग कुनिपान का निफुत तरे कारम बदि कुनिपान दा हाइथबने बा दुफिन थोय हाना ना फ्रेश इलेक्शन 2012 ता 42 का बने मथंग सुम याव 47 सु की अदु यस 2000 इलेक्शन अदु अरगदि 2017 इलेक्शन रिजल्ट की मतुंग तदी 28 ni almost 20 around ni lose to rise situation adu agadi development sahi tara manga toramagadi humpu ka bum thok traba development je sahi tara manga torami akoi ni absolutely lauragani haragadi BJP na sagi ai negative to chache de ko congress na development ka torami abje sunga ya de haide boy ko development torongani capital project assembly segment koi uri ko adu bu hairi ba adu gi leader do case ani the bail out lay amana lokta scam da amana MDS scam da ma anticipate ma ye laut la yaba adu wari leader no development ai ngam so ta please development ki no leiba do allegation mayam development investigation da adu ibo bigi estimate ne ragati adu di loan estimate ne ragati madu gi effect du ne nagadam ne ba merit and demerit ne nagadam ne ba aina to afabadu ngakta aina atiya yong thagatpa plus aina to gi ba thabak sing du gi asoi badu su isana accept to gun ai koina thamjingi ba se कांग्रेस की लीडरशिप की इशू दा मियाम उनबगी वफम असे लाप कांद मीटिंग दु नते बा डिलीवरी दु ने बा डिलीवरी चीफ मिनिस्टर की हक्सेल टेंबांग असी डिलीवरी तौदना कार्ड सादना मदुगी कनो लाइसे करी की इशू दगी नो बा
मियाम उदरुबदुगी लाख इम्पैक्ट ने चीफ मिनिस्टर की तेंबांग अमक डिसेबल पर्सन जिंग दो लुपा लिसिंग अमो चमा दोसु लुपा चामा दोसु पी बसे उन्नबगी कानाबा मधु उन्नबगी कानाबा दु मधु उन्नबदु कानाबा सुने लेते है बुनिया रोते जने तीन ने गौरव करते तसा तो भाई लोचल के हारे लेन तो थबिरम ताई जैसे कि डेवलपमेंट विद कंसर्न है बने मना उन्नरगा पंखल डेवलपमेंट विद कंसर्न डेवलपमेंट विदाउट एनी कंसर्न है बाबा अतुका प्लस हुजिक थमक वाफम दा मसाई दुम जन तौरम ताई यस डेवलपमेंट दो तौरती तौती है यार अदुदी आइसु याई सम सम डेवलपमेंट उदबदि नते उई अदु यस 2012 की करिगी लास्ट इलेक्शन 2017 नि अदुगी उमंग इलेक्शन है 2012 नि 12 to ring asai unprecedented oiba mong yam thajida monga heta landslide victory phangri se 42 ka bane mathang da chum chum yoro kanda kulo shalak pod 47 bok phangimni development tong na why congress reduced to 28 taseng taseng na development the base toro di tamo soi si kamai to bujan osen adoi yes Manipur style of election si center da kanana rule to ge have sigam mari je dum leine okay then center da som da BJP lakpa na akhoi som hai tare Manipur si da khara tung bagi karo khara adugi su phara maram am chu oi batai okay handre ise then moi ticket pi sim su one kanom maram ticket pi su soi and congress ki ka ba ya ba congress ki ticket aspirant si hek pi ba soi gi gumba adung ba se hum mari mi yaw pa ne na ka ne pa ba then ko gi kare hai tare karubagi why congress lost to ne ko local level da or district level da or constituency level da koina strong ubangam da party sing se macha macha se mahagat bandhan makti na tab aron ba gat bandhan hai tare ko my ek MLA sing uji kari siga atopa party ga lona yana ba yam lera me masi handi udaba sum je hanu uragadi hanu phongna to bi na tab sum sisu against congress ki maithi no maram di oba congress na di moi over confidence hai gadra dum ka ni na approach ta hok daba kari ba du winning candidate na lona ko ma CPI hek CPI de approach ta uba CPI na tha daba CPI ju ma ju mistake commit tore kan khon bu chom ye only mon support tor ka ba candidate to BJP dong support tor ko left ka BJP ga ji congress ka BJP re samna ya pote am tin hen ga jan left na sati baje mo front line par khang ne ba adum basu mo ju dum CPI jo mo su mistake am commit tore kan khon bu ye mon support to mi am ka ya ba okay ka ba si mon dia du da congress number 1 yam thambri se sem saje development de ngak to yinga pa state aduga maruna center da ga yam ka hana depend to hai ba ta morum da de adugum de development da kai de ngak ta chat pa su adwai du lan gani center da pai ri ba sarkar du gi center da pai ri ba party du gi su adugi adwai gi area influence to yam chauna pibam su leini aduga yes local area hai tai khara pichal pa jaga yeng pa kanda election gi kari gi policy soi pa kanda plus ticketing gi matang roi area du maram kanda congress lose oi na ba gi baramam su oi ni heavy wa hundu sam sam da kanda ma soi matang sen khambada congress ki lakpi ri ba aduga spokesperson aduga BJP ki lakpi ri spokesperson ni mang yabine ni khali sam sam da kanda aduga yaba yadaba kanaba thamamda mayam su thambiri amma khakta da ngakta punna heta kano to wa pham su natri amorom thairdi tasan do thank you Chidananda aduga tasan to ba aduga Tilotama se impact news to lakpi ba aduga sigi manung hona se mapung phan bi ta mutelo shalak pota kai khamru jari ba point lai daga ti minute khak lau jage kai na sa ya 1 minute minute lam ta 1 minute ngasai ke koina 28 seat karaga 60 ka bangam dre sigi maram di honorable chief minister ex chief minister Sri wo wina paling gi matam da mana opposition ruling khak na laibak si agi prajani ko haina tak na sem gi ba aduna miam ji gi image da e congress na traga ju thabak to bangam mina hai ba gi image ama u gi ba number 1 ba opposition ruling laita na mana thamoi sheng na miam gi dam te impact to gi ba number 2 ngasai gi disable gi card seme hai ri ko adum ado ka su anou ba thabak na te miam da mesmerize to bi ganu madu hana dagi hona congress na pai ngi matam da sarkar public sina india da sarkar hek lakwa dagi hona madu gi di sarkar kano to dana la abani disable gi moibu moina tawya ba thabak receptionist oiro kari oiro mai magi handicap position du gi magi adu gi matung ina laira ba han su to ge kilo to ba han su to ge monitoring hana to romo to kitang hera kumang chok sili hai orom da du to na bai da makta ni ju waru ko hena paishali congress social da khara ma yes ai minute nama matam hele Chidananda please ngam jam saugot pi kino no kaina nam dai lo shalak paise khara no kaina ba yabai film dune amorom dharga opposition ruling khara di hunna bata bane khara solution bi o duga tasan ba hai bai dune achobo development oira ka dur se sam dharga kanda ngasi ki damak di ai matam loibal ni ngang ti ngang chani ba ngang su ngang ngi ba hai tai amorom dharga ngasi ki ai lengbi rak pai kai khumna jiru ba case ai kai khumna jiru ba kai khumna jiru bi guest ahum ko amukane thagachari
ngasi ki damak ta impact news gi manu hone yeng bi ba khoi lotion jana mo tang yoro le adu lamdam se thok liba thok do thok kya gi marik sum ba report ki damak impact news mi yeng ta du le bi